n'ihurizo rikomeye 23 ikomeje kwavansa urugamba ndetse ikabibanganiwe cyane bikomeye n'ihuriro rya Fardc kubera impinduka Fardc yazanye mu buryo bw'imirwanire bushya. Nibyo ku mirongo y'imbere y'urugamba mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2025 bigiye ku rundi rwego. Kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko imyiteguro ikomeye ya buri ruhande irakomeje. Roko informers ziragaragaza uburyo cy'imirwano ikomeye iri kwitegurwa bijyanye na deployment yo kongera ingabo zitandukanye mu bice bitandukanye. Undercover wacu uri muri Fardc yambwiye ati twe kuri ubu twamaze kwitegura urugamba, bamwe tumaze iminsi twiga gukoresha borosore ndetse na GPS, turi tayari twiteguye guhindura ibintu bikomeye bimaze iminsi bigaragara. Kuri ubu kandi twongerewe amayeri yo kurwanira mu ishyamba, birumvikana MONUSCO iri kudufasha. Tugiye guhera hano muri Beni dukomeze tugere no mu bindi bice bitandukanye. Kuri ubu kandi bagenzi bacu bahuguwe bikomeye mu bijyanye no kumanikira muri kajugujugu. Urumva ubumenyi bwo turabufite kandi turiyizeye. Abandi bagiye batozwa ibyo kurasira mu mashyamba. Ibi rero ni ibyatangajwe na bamwe mu ruhande rwa Fardc ruhanganye na 23. Ni mu gihe kandi Undercover muri M23 we agira ati abo duhanganye nabo na mabandi bagira n'abaturage bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kandi twe nivyo twaje kurwanya. Ntabwo tuzemerera aba bazarendo gukomeza kugira nabi rubanda. Turakora ibishoboka byose tubirukane, turabarenza imisozi, ntabwo twakomeza kwihanganira ibiri kuba. Ni mu gihe kandi kuri uwo bazarendo bo bakomeje kugenda basabirwa kuzamurwa mu ntera binyuze kuri hamuri yakutumba komeje gusaba amahugurwa akomeye ku bazarendo yaba mwikorarabanga ndetse n'indi myitozo ikomeye ya gisirikare. Roko informers zo ziragira ziti birababaje biteye agahinda, abazarendo bararasana bakatwicira ibijyacu, M23 nayo irarwana, bose rero barwana, abaturage tubigira mu ibyago n'ibintu tudashaka. Benshi ro mu baturage nk'uko byumvikana baragaragaza marira, bamwe bati birababaje cyane kuva imirwano yatangira tumaze gutakaza umubare munini w'abantu hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Muri uku kwezi kwa 12 abasivili barenga 80 bamaze gupfa njye nzi. N'agahinda gakomeye bigomba guhagarara kuko ibibazo byakabaye bikemurwa n'inzira y'ibiganiro, mu gihe itari kuba biragaragara ko abaturage tubigenderamo. Hagati aho rero ibi byose ni biri kuwa mu Doha muri Qatar, naho hakomeje ibiganiro biri guza AFC ndetse na leta ya Congo. Ariko kugeza ubu Undercover ziri muri ibi bice bya Doha zatubwiye ko ibiganiro bikomeje kugenda bizamo amananiza akomeye, kuko 23 yasabwe kuva Uvira irabikora, ariko kuri ubu Fardc ikomeje kugenda igaba ibitero bikomeye ku birindiro by'uyu mutwe. Ibyababaje ndetse bishengura abatari bake, harimo n'umusenatero muri leta zunze ubumwe za Amerika wagaragaje agahinda gakomeye yatewe n'ibiri kugenda biba over kwa Evariste Ndayishimiye. Rero ho bateguye imyigaragambyo yibasira u Rwanda, aho bari guteganya kwibasira ndetse no kuba bagera ku bice bitandukanye, harimo ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika, y'Ububirigi ndetse n'iy'u Rwanda biri mu gisagara cya Bujumbura. Byose rero ni biri gukorwa bijyanye nuko bashinja u Rwanda kutuberiza gahenge. Hagati aho rero indege za Kinshasa zikomeje kugenda zizenguruka muri rukerera mu bice bitandukanye, yaba muri teritwari ya Masisi, Ifizi ndetse na Minembwe. Biragaragara ko Isirayeli yose ashobora gutangira kumvikana ibiturika. Kugeza ubu kandi biremezwa kandi biragaragara ko leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku kiyaga cya Tanganyika Baraka ikomeje imyiteguro. Undercover uri muri M23 yagize ati twamaze kumenya amakuru ko bashaka kuba bagira ubugenzuzi bukomeye ku kiyaga cya Tanganyika, kuko abahafata nkapwe logistique ire importance, kuko nibo bakoresha mu gihe ibindi bice byaba bimaze gufatwa. Kuri ubu rero twamenya amakuru yuko bashaka kongera imbaraga muri ibi bice, natwe turahari, turi mu misozi yose ikikije Tanganyika. Birakurikira imirwano ikomeye yabaye ku munsi wo kuwa gatanu kwigenekerezo rya 19 Kigarama. Abanywanyi muze tubane kuri page ikomeye tuyirambure
turebe ibiri kugenda bivugwa ku ruhando rwa politike ndetse n'umutekano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Bwana ku murongo wa telefoni turi kumwe na Safari Roko Informers wacu. Roko Informa uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugiye kutubwira kuva Ibaraka kugera Bunagana ibiri kugenda biba. Safari, waramutse neza? Maramke. Safari, kugeza ubu byifashe gute koma la situation? Ibintu byahinduye isura amaginga ya akse ya Tanganyika Baraka ani bicikane moto. Yego. Bikomeje guhindura isura nyuma yaho ihuriro rya Fardc rikoze akazi katoroshye mu guhindura ingabo mu kujya kuruhuka izari ziri ku rugamba ndetse no gutanga imyitozo karundura yagiye itangwa. Urugamba ni hatari, ntabwo anaherukaga kubona urugamba rumara hafi amasaha yagera mu 8-7, ariko maginga ya hano mu kiyaga cya Tanganyika byari ibicika. Byagenze gute bwana Safari? Cyabaye kidasanzwe ni igiki? Ibiri kuba kugeza ubu byo ni ibi? Ni urugamba rwasakiranyishije ingabo z'u Burundi ndetse bikomeye cyane muri iki kiyaga cya Tanganyika. Abarundi bakomeje kugira uburakari bukomeye cyane bitewe n'uko umujyi wa Uvira uri mu biganza bya M23. Yego. Aho igihugu cy'u Burundi kiri kuri pressure bitewe n'uko umujyi wa Uvira twagiye tubivugaho cyane. Yego. Yari nk'amarembo meza y'intara yaba ari intara ya Bujumbura ndetse n'intara ya Cibitoke. Yego. Muri make twavuga ko uno mujyi wa Uvira ushaka kuba wakubise ubukungu hasi izi ntara ko ari ebyiri zo muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba byaratumye bindi ndetse dushaka kwitegura urugamba rukomeye cyane ruta n'ubwo turi kubona amaginga ya rukiri kuba, uretse ko hakiriho kwigana amaginga nibwo rusa nkaho rutuje, ariko biragaragara yuko imyitozo yiyongereye bitewe n'ingabo twabonaga ku yandi ma-axe y'urugamba. Bigaragara ko Fdnb mu ngamba nshya ndetse n'ibiro bya Fardc kuri misiyo karundura bahawe yo kureba buryo ki basubiza inyuma M23. Ubwikiye ko ni rwose nyine mu mujyi wa Baraka, kuko bivugwa ko M23 yaba yaragezeho mu ibanga rikomeye. Yego. Ibi bikaba bituma abaturage bakomeje kugenda bahunga ndetse n'utu duce twose za Swima, za Rukutwe, za Mwezi, za Kibundu, za Kinekere. Ubu urumva ko magingo bikomeje kugenda bitera ubwoba cyane, ariko ku buryo ibintu bikomeje kugenda bituma uduce tumwe na tumwe tugira ikibazo. Ubucyokoza muri Itota harunze abasirikare benshi cyane ba Fdnb bafitiye misiyo uburyo ki bazajya bajya gutanga umusada. Yego. Bikomeje kugaragara ko nta gahunda ihari ariyo kureba buryo ki basubiza inyuma iyi M23, kubera yuko nakubwiye ko gahunda noneho bafite nta mikino, nta mpuhwe z'abaturage, ntaki. Abaturage bizerwa barasa n'aho babakoresheje inama. Nibwo navumbuye amakuru. Inama yakoreshejwe nande? Yakoreshejwe n'ubuyobozi, aho nari ndimo nganira n'umuntu ati hari abenshi ngo bari urwara kugira ngo base nk'abahunga, kuko ushobora kwibaza impamvu umuntu ashobora guhunga urugamba rutari twagera ahantu. Ubwo urumva ko bamwe bari inzara ngo ni ku mabere akomeye cyane ubuyobozi bwakoze, kubera ko ngo bashaka gukora ibitero karundura bizaba bitoroshye na gatoya, nubwo abantu turi
mu bibazo bikomeye cyane, ariko muri ibi bice abantu bagiye kongererwa ibibazo kubera yuko ihuriro rya Fardc ridafite imikino mu bigendanye n'imirwanire, kuko bamaze kuvumbura tekinike nanone ibafasha mu gufata ibice bimwe na bimwe, kuko ngo abaturage babigiramo uruhare mu kubanga, mu guhisha abasirikare, mu kugira gute. Ibyo bikaba ari byo bituma abantu benshi bari bamaze iminsi bibaza impamvu iri huriro rya Fardc rifatanyije na Fdnb bagaba ibitero bakabitera mu ngo z'abaturage. Ibyo biri mu mpamvu ikomeye cyane cyane yatumye mvuga ni ibintu bigiye guhindura isura magingo aya. None tujyane ku imbere y'urugamba turebe iki cyabaye uyu munsi, byagenze gute, byabereye he, byarangiye gute? N'ubundi urugamba rukomeye muri Fdnb rwari bicikane ni kuri Povero. N'ubundi nakubwiye ko nyuma y'aho basenye ibirindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi ndetse n'ihuriro rya Fardc, yego, byabaye ibindi n'ubundi ubu imirwano igeze muri ibyo bice kuri Povero. Bakomeza za centre ya Minembwe, niho bateye bombe ya drone, niyo nta kibazo yagize, ariko yahitanye abatari bakeya, tumwihanganisha ababuze ababo muri iyo drone yarimbuye bamwe. Yego, ni nako n'ubundi kuri axe ya Tanganyika Baraka, n'ubundi urugamba rukiri inkotso magingo aya. yego, badimbanije birakomeye, ariko reka tuvuge ko M23 nayo yakoze akazi katoroshye, aho yahamiye drone y'ubutasi y'ababirigi muri Warikare. Ububirigi buraza gutata muri Kongo gute bwana Safari? Nakubwiye yuko ababirigi bivanze mu ntambara bitangira, ndetse akaba nabo bari gutanga imyitozo muri biriya bice by'u Burundi. Ndumva nabigeze nabikubwiraho. Yego, magingo ya rero nakubwiye ko kubera ihuriro rya Fardc badafite ubushobozi bwo gukontrolinga, badafite komunikasiyo, badafite uburyo bwo gutwara indege, nabwo ko abahungu barimo bakoresha indege z'intambara muri biriya bice. yego, rero uyu munsi nibwo mu rukerera rw'umugoroba n'ubundi imirwano ikomeye cyane, ariko cyakora yatanze umusaruro ku ruhande rwa M23. mu buhe buryo? yigaruriraga agace ka Uhuru mu buryo bukomeye cyane. Byagenze gute mu makuru mwabonye ako gace ka Ihuru kafashwe gute bwana Safari? Ni imirwano n'ubundi nakubwiye, ndumva ko twabihunzeho mu gihe aba FDL bari bakomeje. Binavugwa ko muri aka gace harimo n'ingabo, uretse ko ntari natohoza amakuru neza ngo mbabwire ibintu by'uko navuze ko nzajya mbabwira ibintu njye nabashije kumenya neza naveresheje amaso yanjye. Yego, bavuga ko aka gace karimo n'ingabo z'Abagande. Icyo nakubwira cyo, ingabo z'Abagande zaje gukora iki, zazanwe gute, zikakora zihari mu buhe buryo? ndi kuvuga ko ntari nabitohoza neza, ariko ndirimo neza ndi kureba buryo ki, nkareba abaturage tukaganiraho gakeya, nkababaza uko situwasiyo imeze, nibwo tuzababwira. Ariko aka gace n'ubundi nyuma y'aho hakomeze kugenda haturuka ibitero shuma byahitanye abaturage batari bakeya, ndetse n'abasirikare M23 yakoze impinduramatwara. Yego, mu gukora impinduramatwara rero byaje kurangira n'ubundi bafashe umwanzuro wo kuzura imirwano kugira ngo barebe uburyo ki bahashya aba FDL bakomeje kugenda bica abaturage batari bakeya. Urumva rero iyo mirwano yari yabasakiranyishije, nyine bahise bafata agace ka Uhuru, magingo akari mu biganza bya M23, ariko nkubwira ko gahunda n'ubundi M23 ifite muri aka gace ka Warikare. yego, ari ugukoramo umujyi wa Butembo, hano ni muri teritwari ya Beni, uri kumva? yego,
bigafata n'ibi bice n'ubundi bigabana amasisi na warikare kuko birashaka buryo ki yakora umutekano ukomeye kuko urumva amasisi mu biganza byayo urumva batera ibikoresho bagafatira abaturage nyine urumva bagasahura izo nka z'abaturage baho ngaho niyo mpamvu bari gushaka kubapushinga kugira ngo barebe buryo ki bacunga umutekano mu buryo butabagora. Yego, naho ahandi ho bimeze gute? Amaginga ya n'ubundi gahunda iriho n'ubundi nakubwiye ni uburyo ihuriro rya Fardc ryafashe umwanzuro ukomeye cyane. Yego. Bahinduye strategy imirwanire noneho ubwo nawe ko nakoranye naganiriye n'umwe mu bayobozi ubwo bariho n'ubundi ba Kinshasa. Yego. Niho rero mbwira ko gahunda bafite noneho bagiye kugaba ibitero haba muri Fdnb ndetse no muri Nord-Kivu kugira ngo bacangagikishe makumyabiri na gatatu bavuga ko nta basirikare bahagije bafite. Niyo gahunda bafite, niyo mpamvu ibintu bigiye guhindura isura. Mu masaha yabanje wari watubwiye ko muri Baraka 23 komeje kugenda isatira bice bitandukanye ndetse n'uyu munsi muri Uvira harandi makuru ari y'abakamanyura nabo bakoze indi myigaragambyo. Ndagira ngo turebe kuri Zax mbere ko tubwira abantu izo mu Kamanyora wanze tubwire ibiri kubera muri bice by'Ibaraka. N'ubundi nakubwiye ko bari mu bice n'ubundi bya Fiba niho bimereye kasikasi niho biri gukorerwa. Yego. Ariko n'ubundi gahunda ni imwe ni ukukuramo nakubwiye yuko gahunda yaba ari imwe ari ugukuramo inwaksi Tanganyika Baraka. Yego. Niyo gahunda barimo isaha n'isaha nakubwira ko n'ubundi bagezeyo n'ubwo bitoroshye. Yego. Ariko uko byagenda kose gahunda ni iyo ngiyo. Yego. Nakubwira ko n'ubundi barimo bavansa na n'ubu magingo ya kuva ejo. Yego. Bakomeje nyine bakomeje imirwano ikomeye irenze nyine kugeza amagingo aya. Ubwo rero icyo nakubwira cyo gahunda ni imwe n'ubundi ntakwisanga kumva Baraka yageze mu biganza bya 23 kuko niyo gahunda bafite. Niyo gahunda bafite. Rero andi makuru dufite kandi twamaze kwakira aragaragaza ko 23 yongeye guhamagaza imyiyereko Kamanyora gamije rero ibikorwa bya politique. Bamwe rero mu babogamiye kunani rwa Kinshasa baravuga ko yari propagande bashaka kwinjiza mu baturage bashaka kwereka isi isura yuko ari abantu bakenewe cyangwa se bakigikiwe n'abaturage. Amakuru ari guturuka ku baturage n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze aravuga ko imyiyerekano ititabirwa ku bushake ahubwo abaturage bayihatirwa kuyijamo binyuze mu iterabwoba, gutumizwa ku ngufu ndetse n'ibihano ku batayitabiriye. Bamwe mu baturage baravuga ko basabwa gusiga imirimo yabo ya buri munsi, amaduka agafungwa ku ngufu, amashuri agahagarikwa by'agateganyo kugira ngo abantu bose bajye mu mihanda berekana isura yuko bafatanya n'uyu mutwe. Nk'uko amakuru abivuga ngo intego nyamukuru y'imyiyerekano so gusaba amahoro cyangwa se kugaragaza ibyifuzo by'abaturage ahubwo ngo ni ukuba bajisha imiryango mpuzamahanga. Nk'uko rero tazama ikinyamakuru cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabitangaje, ariko mu 23 yo ikavuga ko abaturage ubwabo aribo bijyana muri ibi bikorwa nk'uko rero bizagiye bigaragara. Bwana Safari rero ngira ngo urumva ko babivuga mu buryo butandukanye. Icyo nakubwira cyo n'ubundi barasa nk'aho abaturage bari bananiwe. Nicyo nakubwira yo ureba nyine bananiwe iki? Iyo ureba nyine kunanirwa ni ubuyobozi budashingiye ku bwisanzure bw'abaturage. Yego.
niyo mpamvu magingo y'abaturage bari kugenda bumva bishimye kuko aho amakuru ya gatatu fata nta muturage wongera gutangirwa ngo ko hari ahandi mu bindi binyamakuru bavuga ngo nk'iyitazama yatangaje ko bahatirwa kujya mu myigaragambyo ku gahato ndetse n'utabigiyemo kabagirirwa nabi. Byo urabivugaho iki? nta kubihatirwa kuko nabo abo basha kuboneka n'ubundi nibo bajyamo kuko harari benshi bari kugenda barokorwa nabo. none se niba hari abari guhigwa magingo yababona izo nyeshyamba zaje bakabona umutekano babonetse, urumva kujya kwigaragambya ari ibintu byabagora. Yego rero bwana Safari, reka tugushimire cyane, duhite tugana ku musozo. Ubwo urakomeza ukurikirana ariko mirongo imbere y'urugamba mu masaha ari imbere turi buze kongera kukuvugisha zo kutugezaho update z'ibiraba bigezweho ndetse n'ibizaba biri kuba. namwe reka tubashimire, murakoze kandi turahabaye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atasoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Turabashimiye cyane, dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere. Cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.